النهارده بقى هعمل اكله مصريه كلنا بنحبها. هعمل الطعميه بس صوابع، يعني بطريقتي وطريقه مختلفه شويه. اول حاجه عشان اعمل العجينه بتاعه الطعميه، اول حاجه انا هحتاج حزمه من الكرفس وحزمه كزبره، وهحتاج البصل الاخضر ده بالعود بتاعه، والفول المدشوش دوت. طبعا انا نقعاه ليله كامله في ميه سخنه، وبعد كده اضربه الاول في الكبه لحد ما يبقى ناعم معايا بالشكل ده. وبعد كده هقوم حاطه البصل الاخضر بتاعي، العنقود بتاعه هحط البصلايه يعني كامله، وبعد كده هضرب تاني لحد ما كل ده يضرب مع بعض. وبعد كده هنزل بقى الخضره بتاعتي، وده شكلها بصوا لونها ابتدى يخضر ازاي، وكل ما ننزل خضره كل ما لونها هيخضر اكتر من كده. وبعد كده افضل اضرب بقى فيها لحد ما العجينه نفسها تبقى ناعمه معايا. وده شكل العجينه بعد ما ضربت كل الخلط يعني الخضره اللي فيها. البهارات بقى بتاعتي مش بتحتاج بهارات كتير، كل اللي هحتاجه رشه من الفلفل الاسود، رشه بابريكا، ومعلقه صغيره من الملح، وهحتاج هنا كزبره ناشفه، ومعلقه من البيكربوناتو او بيكنج باودر عشان يخلي العجينه بتاعتي هشه، بتاعت الطعميه كده هشه. واقلب كل ده مع بعض. لو لقيت العجينه حاسه ان هي سايله شويه او مش ماسكه نفسها، هحط معلقه واحده بس صغيره من السميد بتاع البسبوسه. بص بقى القوام بقى عامل ازاي، لان السميد هيخلي العجينه يشرب كل الميه اللي في العجينه ويخليها تبقى بالشكل ده، يعني تبقى قوامها حلو. هنا بقى انا ببقى هسيبها ترتاح. بعد كده هجيب بقى الزيت بتاعي، هقوم انا مصبعه الطعميه بتاعتي زي صوابع كده، هي شكلها عامل زي كفته الرز كده، بس صدقوني جربوها هتعجبكم قوي وجديده. بعد بقى ما تتحمر بقى معايا خلاص وتاخد التحمير اللون الحلو ده، دلوقتي انا هعمل العيش السوري بتاعي او عيش التورتيلا براحتنا خالص اللي عندنا. هحط هنا اي صوص بتحبوه والخيار المخلل، وبعد كده هحط الطعميه بتاعتي، وهحط بعد كده هحط صوص تاني. وانتوا ممكن تستخدموا بدل ده الصوص اللي انا استخدمته اللي هو البيك تيستي، ممكن تستخدموا مكانه الكاتشب براحتنا خالص. وبعد كده هنزل الجبنه الموتزاريلا بتاعتي او الجبنه شيدر او اي نوع جبنه عندكم، وبعد كده هقوم انا قافله الاطراف كده والفها علشان خاطر يعني تبقى عامله زي، يعني بلفها زي، هلف بقى الساندوتش بتاعي بالشكل ده. وبعد كده عشان اقفل الطرف بتاع عشان ما يتفتحش وانا بعمله على النار، هقوم انا حاطه رشه من الصوص بتاع البيك تيست ده. لو عندنا الكاتشب برضه ممكن نستخدمه، بس انا قلت حاجه جديده يعني نستخدم حاجه جديده. ده عيش بنجيبه من اي سوبر ماركت بتاع تخسيس اللي هو بالشوفان. انا عملت حطيت برضه نفس المكونات اللي فيه. حطيت هنا الصوص البيك تيستي او الكاتشب المتاح عندكم، وحطيت الخيار المخلل، وبعد كده هنزل الطعميه بتاعتي، وبعد كده هحط برضو كمية تانية من الصوص بتاعي زي اول سندوتش. وبعد كده هقوم حاطه اي نوع جبنه عندنا اي نوع جبنه ممكن نستخدمه عادي. انا هنا حطيت جبنه شيدر، وبعد كده هحط الجبنه الموتزاريلا عشان تديني المطه بتاعت السندوتش. احنا بنجيبها من بره. جربوا السندوتش ده هيعجبكم قوي، حاجه جديده وحاجه مختلفه، وبدل ما نجيبها من اي مطعم تبقى غاليه، لا نعملها في البيت وصدقوني هتبقى انضف كمان من بره. وبعد كده هقفل بقى الساندوتش زي ما انا عملت في اول واحد كده، وبعد كده هقوم قافلاه زي ما انا عملت في اول واحد. وبعد كده هقوم جايبه الطاسه بتاعتي فيها رشه بسيطه من الزيت، وهنزل عليها بقى بالساندوتش بتاعي لحد ما ياخد كده زي تحميره، يعني يبقى كريسبي كده شويه، مقرمش كده شويه. وبس كده هفضل بقى اقلب فيه لحد ما ياخد اللون بتاع الحلو دوت والجبنه اللي جواه تسيح. وبعد كده هقوم انا بقى مطلعاه، وبس كده هو ده شكله بعد ما طلعته. هيعجبكم، هيعجب الاطفال جدا. ولو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وسبسكرايب، وشكرا على متابعتكم.